وكي هون جيت زانن خلطة كديا شهيد مظلوم بقوق سالانه يعني جدما كويك ير اهاتي دا مزراندن شو 2012 فير هر سال اف خلط تي داين جبو روجنا مفانن كو دوا سال شورش دا ناوا خباتن سازين چاپمانیه دا کدان رو لیستن برهمین باش چیکرینه باندور بوها برهمی خاکرینه اف وکی پشگیریه کی مانوی اف روجنا مفان تین خلط کرین بگمان هر سال خلطة كده ده بيستو دو دي نيسان يعني بونه يا جي سال وگر روجنا مگریا کردی ده تداین لی سال جبر شهر هن شهر تو مرجان جبر کو جشن بو هات تعلق کرن و بيستو هفته نيسان ورل دار خستن فرق جداهية إصال أفا هنجي زانم بري دمك ركلام وجي داكت إصال جدر في خلطة كده و بيشبرك جي جبو بيرعنا شهيد عصام و بيشبرك شهيد عصام جي هبه اف بيشبرك بري دمك دا آماده كارين ويته كرن شهر لغوري هن شهر تو مرجانج بيستي آداري حتى ده نيساني ما برهمن بشدارم بيشوازي دكرن اف برهم چنه لغوري هن كاتاغوريانا جعلی کمیته که و کمیته که جروج نمافان پسپور و اف برهم هاتن نرخاندن و کسان کود پیشبر که ده بسر کتنا هاتن ناویوان هات درخستن ای سال وینه خلات جبو پیشبرگا شهید عصام عبدالله ای ورنداین خلاته وینه هری باشه بلگه فیلم هری باشه نوچه جنه نوچه کردستانیه هرو هاوی خلاتک جبو رادیو خلاتک جبو اف کسان کولی سر يعني راجهاندن بريا ميديا ديجيتال كاري راجهاندن دكين و خلات جبوان ورداين هرو حال كلكوي و چار خلات جبو وركيه جبو روجنامه وانن كو براستيجي بفدكاري بدو دلي بو وركيه كي مزند حموانيه دا الجهاري خطر دا جي خاگرتن و چار خلات جبو كسا ورنداين هرو هاگي هر سال جي و خلات كده اصال حشت بن وك ما گوتي روجنامه وانن كو كد دان برهم باشتانه جبوان ورن داين ملء إصال فرق جداهية خلاطة كده وبفيرنجي يعني وب هم بيش برجع شهيد عصام به هم جي وخلاطة كده وخلاطين وركية ورن داين سبب بيروز بهيا بلاف كرنا خلاطا يجي خلاط كرنا روجنا مفانا لميريلاند لباجاري قامش لو تيل دار خستن هفيديكن حمي روجنا مفان بشتاري بدن بيجمان يكي تيارا جهندنا آزاد هم دواري مادي ده هم جي دواري معنوي ده به حمي درفت و هزي خوا و هيفي ديكن كو هر سال كاربه بشگيريه بده روجنا مفانا